Best actor in leading role male from the movie Vaji goes to Pradeep Bastola. Best actor in leading role female from the movie Ma Meri Bahini Ra U. And the winner is Sujata Timalshina. Best actor in leading role female jury तर्फबाट अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ चलचित्र थर्ड आई बाट कमला अधिकारीज्यू. Best actor in supporting role थर्ड आई चलचित्रबाट नै उहाँले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ र विजेता हुनुहुन्छ सपोर्टिङ रोलमा केडी प्रसेद.